America da yamna chawba awam ba amaga takre han California da mai chakhi bato matugi matung da makoi da natural calamity adugumba la I haibita de aduga si report amana America news ama masida yamna headlines oiri maldi Kentucky Missouri amasiga loina mafam kaya province kharata yam sathiba mokhaya de tornado hydrobar wakta la I haibani aduna masi agak pa phangaba adugum dongni lo Sydney hairi ngarang oikiba se masida haujik phawda mi kuncha ma thoi sibagi pawni aduga atop hengalak yai aduga makoigi yum kaya tang yum gi yum oina phuktura pai kiba America de makoigi yum se temporary yum oina challaga sabasu yawi haibani aduga building di pai boy ramoi makoigi yum gi block pusala aga madu challaga thambato madu main temporary yam taw ya aduga yum kaya de pai chaki wani aduga kam sathina kanbagi phibam no yengo hoju bodu mi kuncha ma thoi si bigi wani aduga masi America de yam chawrapa phibam amni hojiksu mong chadri aduga masi gi tornado se amuk tang la laga nei khaira mi chakre mathang amuk lakadra haibagi mokoi de alert huji pawda pidur thamli hairi Reuters ama mada irakpa report ki matung ina Virginia haribo mafam ase masisu state amani Missouri Kentucky Virginia mafam ahum sidani amkana sokrise aduga haibu nonglai ase alarm di laiba adubu karma matamda lakani haibasi khangdaba aduga yam tumnaringai matamda mina tumnaringai matamda pung ani makai taba swaida tumkun tana America daga di mobile ama ma yengdana chabane thakpane party ne tawdara nungai yai fara lairinga amasung padara tumkhalakpa matam sidani hairi hojiki nongnong sisi lake base aduna 31 32 sibagi pawni basi hengalakpagi wafam su hai Amarom daga si report amuga phangli di Israel manung da makhoi ki chaklam mai to hojik mut khre adubu amaka mai haurak laisini handak ki hauri mai siam satire severe butina te adu open fire amra satire mai khu ngang hauna chakhlak pa aduga masi karam na chakli pana haibli khangte makhoi ki country ki authorized authorities sing asini am kanna masi mai asiga fight to gi lak dari masi dagi chauba mai do on ki dari on loi dari mata hai ngamde Israel mut ro matung da amuka chakli Israel da mai thaba kanglo om lai bra su khangti Amarom da Turkey ga related paw amasu lai maudi chahi kudingi Turkey sida koi bagi damakta India da ke mi lakh 2 lakh 3 lakh hera chali sini even Uttar Pradesh sida ki yamna chali sini hojik Uttar Pradesh ta ki yam chaw paw am thokli maudi handak ki tha Turkey visit to bagi damakta mi 15000 hena already ticket booking to don loi krabani sini masi loina ge loina back to kre mohoi ticket chi handokan re cancel to hanre adu ga hai kre Turkey na handak ki Pakistan amadi India ki tension da India ki adu crucial time da makhoi na Pakistan ki help to kiba aduna hojik yaraga di chat ka sini makhoi chat pa mathuta de makhoi khoi chatlaga kohel laga ikoi ki paisa se makhoi GDP da kan hanba madu pir be mathuta de sini aduna Turkey ki wasi am chorba backlash ni adu ga high crime odi India ki mi am paw da Turkey da thoina chatlaroi masida 100 ta 80% di cancel to na khre mayam to na tri aduga important oidraga di Azerbaijan su chakanu se India ki side ke jik high ba yaukri se madu di Azerbaijan nasu Turkey nasu Pakistan ki help to ki India ki against chat ki aduna Azerbaijan se to siam chali se India ki koi ba mi sing ase aduna makhoi sing ase chalanu hai ba ko ma hai kre amor of the OSC nasu Turkey da hai kre hari maudi na khoi na khang da bata kaisu khang da wari wa khang na Pakistan ki help to pa aduga India da lai ba Muslim sing ase Pakistan da lai ba Muslim sing sing ma sing heli purma ase history background khampham thokpani na khoi na Pakistan pubata ragadi ekoi Indian Muslim sing asina kam do pa hasigumbo question ni hairi aduna OSC na su Turkey da para hulanga ang kresini maldi na koi na tokipa madu tofam thokti haibo pom sim hai kisere from danga si set paw ba tari maldi Haryana da ki nupi ba YouTuber ni hairi ma se akoi ki traveling blog sa ba du ga 3 lakh 3 lakh ki mong da mak subscriber leiba mak ase Pakistan so andirak visit tawre adu matung da prithvi country ka da mak se visit tawisini adu pu mak se Pakistan ki spy thabak torame aduga India ki important locations kaya ki mention to thokla me share to thokla me asigo wapom kya ma se arrest tokre ma se hojik remand leiri aduga hojik hangba thibagi puang pokum ji chawri sini ta segna baral phangba taragati mak yam chawna punishment jail ki mungsi cha mathau tani hairi masigi paw siam kana nei
अमरमदा रशिया बदी यूक्रेन की वार दगी ख्वाइदगी चावरबा डेवलपमेंट अम लाकली रशिया यूक्रेन की वार से सीजफायर टॉक तौतरी महने तुर्की दी अमकन चथरी बने अदुबु सीजफायर दी ओइद्री तना मसिग बरकता वार से अमकन चथरी ngasi दी यूक्रेन की ओइना ख्वाइदगी चावबा लॉस अमति मसे अमेरिका अमति इंटर यूरोप की ओइना यामना नुंगाइतनिगाई अदुगु मफम ओइख्रे मति अमेरिका की यूक्रेन दी पीबा F-16 फाइटर जेट अमा रशिया की साइड की मसे लौथखरे मिसाइल हिट तौरगा अदुबु हेक्ता मिसाइल हिट तौरगा पानगदब प्लेन दी नत्ती F-16 हरिसे राडर दे लोइन फाउरी पोनी करी लाई करी लागते हरिसे F-16 हरिसे असुमगी एडवांस नी हाइनरी बनते अदुबु मसी कइनो हाइ मतमदा रशिया ना अदुगु ब टेक्नोलॉजी अमा यूज तौकेबनी हाइ ब टेक्नोलॉजी असे चाइना की बहुतदी यामना फजना लैबा अदुगा चाइना की मसी की टेक्नोलॉजी से रशिया ना लौख्रब्रा हाइ बसिने क्वेश्चन तौरक्लिस कइनो हाइ मतमदा गासाइगी F-16 से पाइदना लाकपा मतम असिदा माकी राडर सिस्टम अमा अदुगा ग्राउंड की कम्युनिकेशन अमा लैदना यूक्रेन दे पारकले यूक्रेन की ग्राउंड की कम्युनिकेशन अदुगे राडर कम्युनिकेशन पुनमग असे मसी हेक तोबुकुमना ओहनबा अदुगा माकी असे F-16 ना लौगदब टारगेट लॉक अदु फजन ओहनदबा मसी गुमनी ओइरे हरसे अदुना F-16 से पाइरे अटैक तमक्ता रशिया की टेरिटरी चंग को मनंगदने हाइरी अदुगा माकता रशिया द क्रम फमदना हिट तोरंगदबसे मसी की हिट तोफम की एरिया असे माकना मसी टारगेट असे फजन लौबंगा मन कित्रे मिस ओहनले पानगदबन सिदा ओहनबन सिदा मसी एटमॉस्फेरिक ट्रबल पीबनी हम साइंटिफिक की वांगलबदगुम टेक्नोलॉजी नि मसी की मतुंगदा ngасai की फाइटर जेट असे माकता पायरक पे स्टेशन अदुगा सु कांटेक्ट लैबंग अमद्रे अदुगे मतुंगदा यारे हाइब मतुंगदा असोमदगी मिसाइल से हिट तौबरी हाइरी मतमदुदा पाक असे करोमदा पाइनी पाइरोय माकती राडर का फाउनद्रबनी न मखा का फाउनद्रबनी मथोंगम नाइदे मसी की चरक असिदा रशिया की मिसाइल से चलगा हिट तौख्रे हिट तौबगा लोय लोय ना माउत तोंगलंबा फाइटर जेट इजेक्ट तौरे पाइख्रे अदुगा रशिया टेरिटरी मनुंगदा करिकुंबा ताबा तारगति मा पैराशूट का मदु माकु ऑलरेडी टेस्ट तौख्रे मनी होजिक रशिया ता अदुगुंबा खुचुखलाई टेक्नोलॉजी फंग्रबनिना होजिक रशिया की टेरिटरी दा यूक्रेन की थ्रू दगी एनी फाइटर जेट पायरक्सनु F-16 दगी हेना लिंगबदी लाइट पायरक्सनु मदु ख्वाइदगी चौबा ट्रबल अमकी मतंग ओइरे सिनी अदुना मखोई की फाइटर जेट 6 लोइना रशिया की चबुकता रशिया की लैमाइदा तारबा याई हाइना हाइरे मसी यम चौबा न्यूज़ अमनी होजिक कोइना अमरुदा पाकिस्तान में इंडिया के बरकता चथकिबा ऑपरेशन सिंदूर अदु की मतंग ता हुजिक UNSC लेदरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कायना अदुगा मसिगी रिलेटेड कंट्री में अम लेरी मसिदा पाकिस्तान ना अखोगी इंडिया दा तौरकपा अमदी मखोई टेररिस्ट योकपा अखोई अटैक तो हनबा मसिगा अदुगा मसिगी ऑपरेशन सिंदूर मसिना माइ पाकपा मसि पुनम असि रिलेटेड पाकिस्तान ना मखोई दा तौखिबा मखोई की मराल मयाम से उत्पकी दबक्ता होजिक इंडिया ना मदुगी डेलीगेशन मा मखोई सेमख्रे मदुगी डेलीगेशन सिंग अदो UNSC की कंट्री क्या चकनी अमा मीटिंग अमबदी याउतिनी मखोई ना पाकिस्तान की मतांग दौबम सिंग थमदौरी मसिगी डेलीगेशन सिदा मरु ओइना मखो ओइदरसे शशि थरूर अमदी OSC मखोई निसिन हाइरी मसिगी कॉपीदा पाकिस्तान नसु मखोई की शहबाज शरीफ की थ्रू दगी मखोई कमिटी मा फॉर्म तौख्रे मसिदा बिलावल भुट्टू मसिना लीडिंग तौरक तौदो हाइरी मखोई सिंग असिना पाकिस्तान न मदुगी फॉलो त मदुगी वफम सिंग दु उत्पगी वफम निसिन हो जाइस सो मतेक सिंग असिंग इम्पोर्टेंट खरा अपडेट नि थैंक्स फॉर वाचिंग